لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایشری نشے حاصل ہولے تاسو ثواب دنے کئے حتی تنفقوا مما تحبون تردش خرچ کئے دا غسینا چخو خوئے تاسو. وما تنفقوا من شيء وآغاش خرچ کوئے تاسو چیار سوی فإن اللہ بھی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائے پوئے دے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل طولا خوراکونا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لرام الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ما سوا دانا چھ بنکڑو یعقوب علیہ السلام بخبل زانمانے من قبل ان تنزل التورات مخید نازل اولود تورات نام قل فاتوا بالتورات فتلوها تو یا روڑے تورات اولو لاغی لرا ان کنتم صادقین کتا سرشتنیے. فمن افترى على الله الكذبا شاشو تڑل پاللہ طلابان دروم من بعد ذلك پستدی وضاحتنا فاولئک هم الظالمون ندا کسان پور ظالمان دیم. قل صدق اللہ تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام شکل کو بتوحید. وما کان من المشرکین نو دا مشرکان دردلنا. ان اول بیت یقیناً اول کور وضع للناس چجوکڑے شوئے دا پار دا خلقو للذی ببکتا خامخا کور دے چپ مکہ کرے مبارکا وحدا للعالمین زید ڈیرو برکتون دے او زید ہدایت دے دا پار دا خلقو. فیہ آیات بینات پائی گی دلیونا دا اللہ دا توحید دی اخکار اخکارام. مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام نے. ومن دخلہو کانا آمنا اسوک شاید داخل شو ویوا امن والا. وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ دراشتا پخل کو بانے حج دا بیت اللہ. من استطاع الیہ سبیلا اپاغشا چی وصلری آغیت دلاریم. ومن کفر او شاچ انکارو کو دا حجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی بے حاجت لے دا طول خلقنا. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتون دا اللہ دا قرآن. واللہ شہید علی ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پائے کارون چتاسوی کوئے. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ ولمن کوئے تاسود اللہ دلارنا. من آمنا غشال رچیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لرا کگلیش. وانتم شہداء حاندار شتاسو پوئے. وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارون شتاسوی کوئے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو
ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب خطابداری اگڑا تاسو دے اوڈلے دائے کساننا چی کتاب ورکڑے شوئے یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس وگرزی تاسو لرا پس ایمان ساسنا کافران وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ نصرنگے تاسو کفر کول شے او حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دا اللہ وَفِيكُمْ رَسُولٌ او پتاسو کی سنت دا رسول داغشترے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ او چاچ منگو لیک لککڑے دا اللہ بدین فقد هدي الى صراط مستقيم یقینا ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو یرکو ید اللہ تعالی نا پورا یردا ولا تموتن الا وانتم مسلمون امم رہ تاسو مگر پدا سے حال کی چی اسلام درن کیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگل اکلکی قید اللہ پر صحبانے بیوزے ولا تفرقوا مجدہ کی گئے دیر سینا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کے احسان دا اللہ تعالی بتاسو اذ کنتم اعداء کلچ و ایتاسو دشمنان قرنے کے فالف بین قلوبکم نجوڑ خراو ساسو دزلنو ترمین فاسبحتم بنعمته اخوانا نشویتاسو پسبود نعمت داغسر رونا رونا وکنتم علی شفا حفرت من النار اوائے تاسو پغاڑا دیو کند دور فانقذکم منها نبچو ساتلے تاسو دائے ورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی بیان کی اللہ تاسو تدخبل آیتنو لعلکم تحتدون دید پارانچ تاسو ہدایت ممائم ولتکم منکم اوی دیستا سنا یوڈلا یدعون الی الخیر چی دعوت کی خیرتا ویامرون بالمعروف او امر کی خلق دادنے کو کارنو وینہون عن المنکر او من کی دبت کارننا اولئک هم المفلحون او دا کسانم دیدی پورا کامیاب ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مکی گئے دائے کسان پشان چی جدا جدا شول واختلفوا و اختلاف شوروں کو من بعد ما جاءهم البینات رسدانا شراغلو دی تواضح حکمنا اولئک لهم عذاب نظیم او دا کسان ددید پر عذاب دلوی یوم تبیض وجوہ پاورش سپین بشی باز مخنا و تسود وجوہ و تور بشی باز مخنا فاما الذین اسودت وجوہم نا کسان شتورشی مخنا دائیم اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ایلی شائع کفر کرے تاسو پس دی ایمان ساسونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نوسک عذاب پسودائے جتاسو کفر کہو واما الذین ابیضت وجوہم وآکسان چسپن میں مخون دائی ففی رحمت اللہ وی بدی بخاص رحمت دا اللہ کے ہم فیہا خالدون دی بپائے کیا ہمیشہ تلک آیات اللہ دایتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها علیک بالحق بیانو منگا دل را پتاوانی دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین انگواری اللہ تعالی ظلم کول پخل کو بانے
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ و خاص پہ اختیار دا اللہ کی ریاسیزنا شری اسمانون کی آشدی ازمکو کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالی گردو لشی ٹول کارونا کنتم خیر امہ یہ تاسو غور ڈلا اخرجت للناس رستریشی دپار دفیدی دخل کو تامرون بالمعروف حکم بکائے خلق ددنے کئے وتنہون عن المنکر ومن بکائے دبدینا وتؤمنون بالله ويقين بساطه بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم نو ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان پشان دا بغری دپار ددیم منهم المؤمنون بعضی ددی کتابیان نا مومنان نشترے واکثرهم الفاسقون اڈیر ددی ندی نافرمان لن يضروكم الا اذى اشرے زرن نشی در کو لیتا سام مگر دخلے بدویل وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگو کی تاؤ سرانو بگردی تاؤ استشاگانے ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشی کے ریددیم ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا تا پکڑ شیرے پریبانے ذلت حرزے شری مندلشیم الا بحبل من اللہ مگر کل چراٹنگ کی دی رسید اللہ و حبل من الناس و رسید مومنانو وباؤ بغضب من اللہ واختشیدی پا غضب سرد اللہ طرفنا وضربت علیہم المسکنہ اور ٹاپ شید پریبانے خواریم ذالک بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ داد دیو جنا شری کفر کو پایتون دا اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق او وجلی پیغمبران بغیر جرم شرعینا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون ادا پا سبب دی شری نافرمانی کولا او دحدنا تیروتلے گول لیسو سوا نئی دا کتابیان برابر پر مخ کی صفاتوں کے من اہل الکتاب بعضی ذری کتابیان نایو ڈلشتر قائمتن کلک دا اللہ پدین یتلون آیات اللہ للی دا لایتنا آنا اللیل پوقاتو دشپکیوں وهم یسجدون او دی سجدے خاص گئی اللہ لرام یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان لری پا اللہ و پر رسن ویامرون بالمعروف او کم کی خلق ددنے کے وینہون عن المنکر و من کی خلق دبدینا ویسارعون فی الخیرات او کوشش کی او کوشش کی دی پنے کو کارونوں کے اور آندی کی دیو بننا پنے کو کارونوں کے اولائک من الصالحین او دا کسان دی دنے کام ندیم وما یفعلوا من خیر عاشقی دی ہر نیکار فلن یکفروا شرب محروم نشید آید ثوابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالی پوئے دے پا متقیان خلقوں ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم یقینا کسان چ کفر کرے اشرے دفع نکڑی ددینا مالونا ددی ولا اولادهم اولاد ددی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب نہیں شے اولئک اصحاب النار او دا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپائی کے ہمیشہ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا حال دائی چی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا کمثل ریح پشاند مثال دسی دے فیہا سر پائے کے سخت یخنی
اصابت حرث قوم ورسیدہ سیلے فصل دے قوم تا ظلموا انفسهم چ ظلم کری بخبل زانو فہلکتون تبا کی آئے فصل لرام وما ظلمهم اللہ او ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولكن انفسهم یظلمون لیکن دی بخبل زانو ظلم کئیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ایمان والو منی سے تاسو دوستانہ درازدار ہے دما سوا خلق استاسنا لا یالونکم خبالا کمے نکی اغی استاسو پا فساد پیدا کولو کے ودو مانتم خخیدی آغشے چتاسو تنگویم قد بدت البغضاء من نفواههم خخکارشویری بغض دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹئی دی سینیا ہڈے رغٹا قد بینا لکم الآیات یقینا وضاحت کرے منتا استاد دی دنخو ان کنتم تعقلون کتاسو عقل نکارا لے ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو داس خلقے دی سرمین کوئے ولا يحبونکم دی تاثر اسمنا نکیم وتؤمنون بالکتاب کلے تاسو ایمان لرے پٹول کتابنو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَكَلَشِدِ تَاسُرَ مَخَامُخْشِدِ وَإِمُنْ إِيمَانَ دَاوَرَيْ وَإِذَا خَلَوْا وَكَلَشِدِ اسْتَاسُنَ جُدَاشِي عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللَّنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ چکون لگئی استاسو دوجہ پسرون نکتو دوجہ دغسینا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ وَيَا بَسْمْرَ شَيْتَاسُ سَرَدَ غُسِي اسْتَاسُنَا ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم نری پائے خبرو جبسینوں کی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم کورسی تاسا شرط خوشحالی نخفقی دی لرام وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها اکورسی تاسا سب ستکلیف خوشحالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خُكَتَعُ صبر کو تقوام کولا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشیدر کو لیتا صلا ددی شلنا حس نقصان ان اللہ بما يعملون محیط یقیناً اللہ پائے عملون شدی کئی راگی رون کرے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتے تذکر خبلنا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تیارول دے مومنان مجاہدان را مورچے دپار جنگ کولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری و پار سپوئے دے اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا کلچ قصد کو یو دوڑل استاسنا چی کمزور تے اخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائی وعلی اللہ فلیتوکل المومنون نخاص پا اللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پا بدر کے ودا سے آل کی چتاسو کمزوری حالت والا ہے یرک وید اللہ تعالیٰ نام دید پارا چتاسو شکر گزار شے استقول للمومنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کلچی ویل تا ایمان والا ہوتا آئین دا پورتا سلرا چی مدد بو کی تا سرستا سو رب پدر زر سرا دا ملائکونا چرا کز بکڑے شید آسمانونا بلائن تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم هذا
یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین ولن دا کافی کصبرو کو تاسو و تقوام کولام اور آشی دا کافران تاستا پخپل جوش خروش باندے دادا چ مدد بوکی تاس رستاسو رب پا پینز زر سرا دا ملائکو نا چائی بزان جوڑا ان کی دا پار دا جنگ وما جعله اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بے وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ندے غزول اللہ تعالی دارا لے گل ملائکو مگر زیر استاز دا پارا اور دے پارا چکلکشی ساسونا پا سبب ددیم ان دے غلبا ورکول مگر دا طرف دا اللہ ندی چھ زور ورو حکمتن والدیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین دے دا پارا چھ ہلاک کی اللہ اور ٹکڑا دا کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس بشدین او میدان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانہم ظالمون نشت تعالی رے نبی دے اختیار دین حس تردے پورے چ اللہ توفیق د توبے ورکی دیلران یا عذاب ورکی دیلرا یقیناً دی ظالمان دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیزونا شری اسمانوں کی سیزونا شری مکہ کے بخن کی چالچ اغاڑی اور عذاب ورکی چالچ اغاڑی اور اللہ تعالیٰ دے بخنا کون کے رحم کون کے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو مخرے مال دا سود دچن پدوچن اور یرکوید اللہ تعالیٰ نا دے پارا چھ بشے دا عذابنا واتقوا النار التي اعدت للکافرین زان بچ کے دائے ورنا چھ تیار کرے شرے دپار دا کافرانو واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون خبرہ مانے دا اللہ اور دا رسول دا دی دپارا چھ پتاسو رحم اکریشیم وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اور جلتیو کے حاصلو لو دا بخششتا ساسو دا رب دا طرفنا اور جنت تاشرائغی فراخی اسمان نوزم کرام تیار کریشر دغا جنت دپا دا متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اغدی متقیان چ خرچ کئیں وہ خوشالے کے او بتکلیفوں کے اور تیرون کی ریخ پلے غسے لرا او معافی کو ان کی دخل کو نام اللہ تعالی خوخی آسوک چ احسان کئیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آغم متقیان دی کلشک او کی او بدکار غٹ یا ظلم کی بخبل زان بانے پوڑو کی گناہ یاد کی اللہ دران و بخنو غاڑی دپار د گناہوں خپلو نہ بخی ټول گناہوں مگر یو اللہ بخیم انک لکی گی دی پایا گناہ وانی چری کڑی او حالدار چری پوئے لریم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم
وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. دا کسان ددی بدلا بخشش دے درب د طرف ددینا او باغنری چبئی گیلان رائے والے ہمیشہ دی پائے کے خدے دا ثواب دزان کڑا ان کو خلقوں. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقیناً تیرشی استاسن مخ کے مختلف واقعات نوگر زے پر ملکی نوگور پہ عبرت جسرنگ شر انجام دا تکذیب کو ان کو خلقوں. هذا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین. دا قرآن وضاحت دے دا پار دا خلقوں اور ہدایتم دے آواز دے دا پار دا فیدے دا متقیانوں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کمزوری مکوئے پا مقابل دشمن کے، غم مکوئے پائے مصیبت چتا و رسیم. حال دارے چتاسو اے غالب زور اور پدے شرط تاسو اے مومنان. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کرسد لے تاست زخم صبر کوئے ذکر سدلے آغ قوم کافران تب زخمون امدر پشان او دار وزیری دا دنیا اڑو راڑو دل را پمن دخل کو کے او دا دل پاراش اللہ کار کیا کسان چیمان راوڑے اجوڑ کیستا سن شہیدان اللہ تعالی نخوخی ظالمان لرام. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. دید پارا چپاک کے اللہ تعالی ایمان والا دا گناہن نام اور وان کی ختم کی کافران لرام. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کو اے تاسو چھ داخل بشے جنت تاول حال دارے نریخ کارکڑی اللہ تعالی ترو سبورین آکسان چی جہادی کڑی ستا سناو نیدخ کار کڑی صبرناک. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یقیناً وے تاسو ارمانم کو دا مرگ دا شہادت مخی دلی دلو دائنا یقیناً اولید تاسو آغا و حال دارے تاسو قتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا یقیناً تیرشی ددنا مخ کے ڈیر رسولان نایا فس کرے مرشی بخبل مرگ یاو جلیشی آوڑے بتاسو بخبل پندو دینا سوک چواڑے بخبل پندو مرگ نرسو اس نقصان نشی ورکو لے اللہ لڑے اس قسم زرد بدلب اور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پست مرگ ددنا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نشی کے دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیزند اللہ لکل شیریدہ نیٹر مقرر سوک چغواری پخپل عمل سرا بدل دنیا ورکوبم دت داغینا
سوک چقواڑی پخپل عمل بدل دا آخرت ورکو دتم دائنا خامخاڑی را بدل ورکو شکر گزار ہوتا وکائی من نبی قاتل ماہ ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور دیر انبیاء علیہ السلام جنگنا کڑو دائی پا مرگرتیا کے ڈلے ڈیرے نئی کمزورتیا نہ کڑے دوج دائیں مصیبت نہ چاہے ترسیدلیو دا اللہ پلار کے اور نہ ضعیف شیریم اونی زان ذلیل کرے دشمن تا اللہ تعالی خوخی صبر کو ان کو لرام وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انو دائی دعا مگر دعوام ویل بے رب زمگا ابخے منتازم گناہنا اور زیادے کول زمگا پا دین خبل کے اوکلک کی زمگا قدمنا پا دین او غلبرا کی منگ لرا پا قوم کافران باندے فاتاہم اللہ صواب الدنیا وحسن صواب الاخرہ واللہ یحب المحسنین. نورکڑ اللہ تعالی تا بدل دنیا اور خیستہ بدلے داخرت بمور گئی اور اللہ تعالی خوخی خیستہ کار کو ان کو لرام. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو کتابداری اکڑا تاسو دا کافرانو واپس بہگرزی تاسو لرا تاسو پا پندو باندی کافران نشیب تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تعالیٰ تاسو مولا رے وغد غرا دا امداد کو ان کو نام. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین. زرد اچم بز پزرون د کافرانوں کی یرام پدی سبب چدی شریکڑی د اللہ تعالی سراغ سوک چن درا لے گلے اللہ دائی پا شرکت بانے حس دلیل اور زید ورتلو ددی اور دے اور اربد دے زید دے رکیدو د ظالمانوں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاسو سرا وعدہ دا امداد خبل کلچی وجل تاسو دائی کافران لرا دا اللہ با امداد ترائے پورے کلچ تاسو کمزوری شوئے اور جگڑا مکڑا یوبل سرا پا حکم دا رسول کے انا فرمانی مکڑا دا حکمنا پس دائنا شوخو دا اللہ تعالیٰ تاستا غشے چتاسو خوخاؤ نیمدار استاسو رستو گو. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. باعثا سنا سوک چ طلب دا دنیا کو اور باجا چ طلب دا آخرت کو. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. بیا واڑو لے اللہ تعالیٰ تاسو دے کافرانونا دید پارا چ پتاسو بانے امتحانوں کی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ استاسو نہ دے گناہ اللہ تعالیٰ خاوند دیر فضل دے پیمان والو. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. کلش روان میں تاسو مدینے طرف تا
ان قتل تاسو ایچات رستنا اور رسول تاسو آوازون در کول تاسو دشانا نو بدل درکڑ اللہ تعالی تاسو تا غم و سبب د خفقول تاسو رسول لرام دا دې لپاره چې تاسو غم جن نشئ پاغا غنیمتونو چې تاسو نه فوت شول ان پائے تکلیفونو چې تاسو ورسېدل او الله تعالی خبردار دے په حقیقت دا عملونو تاسو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بیارولی گا اللہ پتاسو پس خفگان ستاسونا امن پرکالیوا چپٹوئے یو ڈلی رستاسونا شیمان والو او بل ڈلوا غمجن کڑوائی لردائی نفسنو گمانو نے شلول پالا وانے نا حق پشاند گماند جاہلیت والو یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ویل دی آشتر من لرام دے امداد اللہ تعالیٰ نا من شین سیسا طور دا یقیناً مدد ٹول دا اللہ پہ اختیار کرے یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک پٹ ساتل دی اخبر زڑ کے آشے چتاتے نخکار قوم یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا دیو ایلک زمگا اختیار ویسو لغنت اختیار نبوئے وجل شمگا دلتا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجہم تو وے تاسو بالفرض پقل کورن کے خامخارا و تلی بویا کسان چ مقرر کرشو پائی بانے وجل خپل زید پریوتلوتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور دید پارا چ اللہ ازمے خوکی رائے چ ساز پسینوں کی دن نریم اور دید پارا چ پاک کی اللہ چ پزرون استاسو کی دے مومنانو اور اللہ رے پویا پائے خبرو چ سینوں پورن ختیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم یقینا کسان چوڑ دل استاسنا پاغور سے مخامخ شد وڑلے یقینا خویولی دیلر شیطان وسبب دباز عملن شریکڑو مخکیم و قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ دے ٹولنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے لئے صبرناکم نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ایمان والو مکی گئے پشانت دا کسان چی کفر اکڑے پٹ پٹ اوائی اخبلورون پبارکی کل شارون سفرو کی بزمکہ کی یائی غزا کو ان کی کدارون زمون سرن آسوین بمڑکی دے ان بوجل کی دے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر دید پارا جوڑ کے اللہ تغا خبرام یو افسوس دری بزرنوں کے اور اللہ تعالیٰ جوندی کول کے یو مڑ کولم کئی اور اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرا لیدن کرے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ او کو وجل شوی تاسو د الله دین نو چتواری د پارا یا مړ شوی بخبل مرګ خامخا بخشش د ګناونو چې د الله تر طرف نه دی اور رحمت ثوابنا غردی دایره چې داخله کی جمع کیم ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون
او کمڑ شوے یا قتل کړي شوے خاص الله تب جمع کړي شوے فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نو دوجه دړي رحمت د الله د طرف نه پتا نرم ته نبی دې مرګرو لرام اکوي تو بدجوي سخت زړې خامخا دیبا تخت دل استاد چا پیرنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نو معافی کو دینا اب خنا غواړه دی لر د الله نام او مشورې کو دی سره په کار د مشوره کې او کله چې قص کې په یو کار کولو نو ځان سپاره په الله یقینا الله تعالی خو خیا سوق چې ځان په الله سپاري. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کلا مدد کی تاثرا نشت سوک زور اور بتاسو او کلا پری تاسو مدد نسوک دا چ تاثر مدد کی پس پر خودل د الله نام او خاص بالله د ځان سپاری ایماندار. وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ندی لائق دشان د نبی سرا اشارے سے نقصان کی خیانت کی چاچی خیانت کو ناراضی با سردائے سیدنا چ خیانت بگی کڑی د قیامت پر بیا وہ پورا اور کرے شیار نفس تا جزا دا عمل چ دکڑی او پری بس ظلم نشی گرے. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا غسوک چروانی د الله پر رضا پسے پشاندا شاکی دیشی چاختی په غضب د الله او زید د جہنمی او بد زید ورتلو دا جہنم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. دی درجو والدی پنیز اللہ اللہ تعالی ان عملنا شریکین. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل شراوی لے گپدی کے رسول ددی د جنسنا بیانی پدی بانی آیتون داغا او پاکی دی لرام ویعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکی دی لر کتاب و سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر کو دی دد نمخ کے خامخا پکم رائے کار کے اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ على كل شيء قدیر. آیا ہر وقت رسیدل تاس مصیبت داس مصیبت چ تاس رسول ہو ددی دچن مخ کے تاسو آئے چدا مصیبت د کم زین رائے تول تو آئے داس تاسو د نفسون د وجن رے. یقیناً اللہ تعالی پارسی بان قدرت لریم. وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. آ مصیبت چتا سو رسید پاغور سے مخامخ شد وڑلیم نو داد اللہ تعالیٰ پا تقدیرو او دید پارا چخکار کی اللہ مومنان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. او دید پارا چخکار کی اللہ تعالیٰ خلق چ منافقت کرے او ویلی شو دی تر راشے جنگو کے دا اللہ دین پارا یا دفع کے دشمن لرام دیوئی کہ من پیدے چدا قتال لے من متاثر تابداری کرے
هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان دی کفر تا پتغسر دیر نزی بنسبت دی ایمان تا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون وائدی پخبل خلوا شنشت دی بزرنو کے واللہ خپوئے دے پائش دی سپٹی زرنو کے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين دا منافقا خلق دی چوئی دی پبار درون اخبلو کے اور ناس دی بخبل دا جہادنا قدیرون زمون خبر من لے نبا وجلے کے دے طور توائن زید دفع کے دخبل زانونا مرکتا سرشتنی ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون او گمان مکو پائے کسانو چو جلی شود اللہ دین دوشت وائی دا پارا پشانت دا ممڑو بلکہ دی جون دی پہ قسم جون پنیز درب دی باندے رزق ورکی دی شدی دالتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلهم خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانے چلا دل اور کڑی دخل فضل نام وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او خوشحالی اور کے دیشی دی تدائے کسان مبارکے چندی رسید لی دیتا دری درستنا دا خوشحالی چیرا نشت پائی بانے و نویائی غمجن یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین دی دیر خوشحالی کی بنعمتون دا اللہ طرف ناو پا فضل اور پدے خبر آج اللہ تعالیٰ نے بربادی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم آکسان چی پورا حکم ہے اللہ و رسول پس دائنا شر سے دلو دی والذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا دا خلق دی شوئل دیتا الناس جاسوسانو چی یقینا مشرکانو راجم اکڑی استاس مقابلی اللہ کرے رے وہ یرے گئے دائنا نزیاتی کرے خبری دیل را ایمان وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل دی پورا دے منگ لر اللہ تعالی اور دیر خکار چلے ان کے رزمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم نو واپس رالل سرد نعمت اللہ ناو پا فضل نور سے دلی دیتا اس تکلیف اور تابداری مکڑ دید اللہ درزام اور اللہ خاون فضل للویم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین یقیناً دغا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یری اخبل دوستان اللرام میرے گئے تاسو ددینا و یرمانک ایک تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ندی غم جن کی تارا کسان چزغلی پکارون دا کفر کے یقیناً دی ضرر شرعی نشور کو لے اللہ لے ضرر واڑی اللہ تعالی شور نکی دی لرا صبرخ باخرت کے اور دیل عذاب لے دے ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم یقینا کسان چاغس سے کفر پہ بدل ایمان اچرے ضرر نشور کو لے اللہ تعالی سو دیل دے عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
او گمان دن کی کافران چ مہلت ورکول زماتی لرا دا غردی د پار زانو ندریم یقینا مونږ دی لا مہلت ورکو دی د پارا چ زیات سی گناہوں ندریم او دی لا عذاب دے سپکون کے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ندے اللہ تعالی چپری مومنان پاغ گڑ وڈ حالت بانے چ تاسو پاگئی ہے تردی چ جدا کی پلید لرد پاک نام ان دے اللہ تعالی چ خبر در کی تاس تو خاص غیب بل لیکن اللہ تعالی غورکی خپل رسولانو نا شال چ واڑی ایمان لرے پالا او داغ پر رسولانو او کہ ایمانم لرو زانم بشکو دای د مخالفتنا تاس د پر اجر دلویم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير گمان دن کیا کسان چی شمتیا کیم پاغسیر چی اللہ دی لور کڑی د فضل خبلنا چدا شمتیا دی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے زرد ددی غاڑو تبواچو لیشی ہا چدی پائے بن شمتیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دے آسمان نظم کے اور اللہ استاس و عملون باندے خبردار دے یوصل یواتیات آیت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق یقیناً ورد اللہ تعالی وینا دائے کسانو چوئیم یقیناً اللہ تعالی دے محتاج و منگیو بے حاجتا خامخا لیکو منگا ہا خبری چرا دی ویم سرد وجلو ددینا انبیاء لر بغیر د جرمنا او بوایو پس مرگ ددینا ہو سکے عذاب دور سوزون کی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید دا عذاب پدی وجرے چمخ کے لیے گلی لاسن دریم او پدی وجہ چی یقیناً اللہ نہ دے ظلم کو ان کے بندگانوں فلوم الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دا خلق دی چوئی بے شکا اللہ تعالی منتا حکم را کرے زمین پا کتاب کے چیمان بن لرو منگا پیس رسول بانے تردے چروڑی منتدا سے قربانی چخری آغل رو قل قد جاءكم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموه من کنتم صادقین طور تو یقیناً راوڑی تاست ڈیر رسولانو زمان مخیم کار دلیلنا خبر آچی تاسو آئے ولی وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتنی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
کدی تا دروغ جنویم صبر کوام یقیناً تکذیب کړي شره د ډېر رسولانو جستانه مخکیو راوړي واغی ښکارا دلیلونه د عقل او اړه کتابونه هم د دلیل نقلی په تور او کتابونه راوړو رڼا والا غټ کتابونه د وحی په تور کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ہر یو ساوال دے سکون کے دمارگ اور یقیناً پورا بدر کے دیشی تا استاد ثوابنا دا عملون استاسو پر از قیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چیلر یو ساتلش دور د جہنم نا او داخل کړي شي جنت تا یقیناً دے کامیاب وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اونلے جون دنیاوی او د ساماننا مگر دا نفدا دوکی ور کولو لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین اشرکوا وزن کثیرا خامخا امتحاننا کی دیشی بتاسو ازمیخونا بکی دیشی بتاسو وبارد مالون استاسو زانون استاسو کے او خامخا باو رہتاسو دائے کساننا شور کرشور کتابونا استاسو نمخ کے او دا عام مشرکان خلقنا بدی رد ڈیرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ وکتاسو صبر کو اور زانم ساتھ دا خلاف دا کتاب و سنت نام یقیناً دا کار دے دا پخو کارون نام وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ او کلاش واغست اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کسان چی کتاب ورکڑے شو خامخا صفا وضاحت بکوائے دری کتاب خلقو تام انبے پٹھوائے دیو غرض و آغی لرا روستو دشاگانو اخبرنا اوائے غست و بائبانی دنیا نو بد دے حغا شدی حاصلیم لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم گمان مکوا پائے کسانو چو خوشحالی کئی پائے کار چریے کئی اور مینا ساتھی چیزمنا صفت دے اکڑیشی پدا سکارن چری نہیں کڑی نو گمان مکوا پتی بانے دا بچ کے دلو دا عذاب نام اور دی دا پارد عذاب درناک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او خاص اللہ درا بادشاہی دا اسمانوں دزمکی دا اللہ دے پارسی زبانے قدرت لرن کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقینا نشترے پا پیدائش دا اسمانوں دزمکہ کے اپتلو راتلو دشپیو دروس کے دیر عقلی دلیلنا د توحید خاندانو د خالص عقل رام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
اغدی خالص عقل والا شی اللہ یادیم پولاڑے او پناستے او پاڑخن اخبلو ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اسوچون کی پیدائش آسمانوں دزمکہ کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وی دیئے رب زمنگا ندی پیدا کری تا دی موجودات لرا بے فیدی پاکی دتا لردار قسم شریک نام نو بچ ساتھی مولرا دازاب دورنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار اے رب اعظم یقیناً تجسوگ داخل کے اورتا نامیش والی دا پارا یقیناً شرمندکتا غلرام انشت دے ظالمان لرحسو کمداد کو ان کی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب اعظم یقیناً اوریدل دل منگا یو آواز کو ان کے آواز کو دپار د ایمان چی ایمان روڑے تاسو پخپل رب نمونگا خو ایمان روڑو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا ربانو بخی منتا غٹ گناہونا زمون اوری جائے زمونا زمونگا بد گناہونا بدائے ٹولے او مرگ راولے پونگمانی سرد نیکانونا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب زمونگا اور آکی منتا شتامو سر لوس کڑے بجبد رسولانو سام او مشر من نکے مولرا دا قیامت پر یقیناً تو خلاف نکے دخپل وعدینا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض دا دعاگانے قبول کړې دي لرب دریم اوی ویل یقینا ذن نہ بربادوم عمل دے عمل کون کی جستا سنئی ک ناری نہیں ہوں ک زنا نہیں ذکر بعض استاسو دی د قسم د جنس د بازونا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم نا کسان چجرت کڑے دیمان دواجے اور استلیشی دخپلو کورون نام دیمان دواجے اور تکلیفنا اور کڑیشی دی تبیا پلار زما کے جنگن کڑی د کافران سرام اور شہیدان کڑیشی بائے کے خام خارجوم زدینا ٹول بد گناؤں نظریم بدے دائی ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار صوابا من عند اللہ او خامخا داخلون بزدی لرا جنتون تا چبئی گلان دائے والے دائے پورا بدلا دا اللہ دا طرفنا واللہ عنده حسن الصواب او اللہ سرا خاص دا غسر دے خیست صواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دھوکہ کے روان شیتا لرایا اوریدن کیا گڑوڑ گرزیدل کافرانوں پہ مختلف خارونوں کے متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد داودی دا پارا نفع غسل دی لگ بیا زید ورتلو ددی دے جہنم اور بد دے زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن کسان چیر اکڑے دخبل ربنا دید پارا جنت ندی بئی لان دائے والے ہمیشہ بئی دی پائے کے میل مستیار تیار اکڑے شید اللہ طرفنا اور سچید اللہ تعالی سر یا ڈیر بہتر دی دپارا دپورنے کانوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یقیناً بعض کتاب والونا خامخا خلق دی شیمان لری پا اللہ او پائے کتاب چنازل شیر تاسو تام او پائے کتابوں چنازل شیر دیتا عاجزی کئی دی خاص اللہ تام ناسلی دا اللہ پایتن بان دنیا. اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. دا کسان ددید پارا صوابون دا عملون ددیدی بنی ضرب ددیم یقیناً اللہ تعالی دے زر حساب کو ان کے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبل مضبوط کے بصبر ورابطوا اوزان کلک کے بدین او یرکوئے دا اللہ تعالی نام دا دل پارا چتاسو بشے دا اللہ دا عذابونو نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقوم یرکو اے دخبل ربنا اگر رب دے تاثیر پیدا کریے دیو تنام اور پیدا کرے دائے نفس دا بیوین اخوار کری دے دوارو نا ناری نا ڈیرو زنانا ڈیرے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور یرکوئے دا اللہ نا غزات چتاسو سوالون کوئے دا غنام اور زان ساتے دپرے کولو دخپل والینام. یقیناً اللہ تعالیٰ رے پتا سبانے نگہبانی کو ان کے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاو سرائیم رسو دبلونا او ماخل حرام مال پا بدل پاک دا حلال مال ام مخر مالونا دا یتیمانو دخپل مالون سرائی اوزائیم یقیناً دار گناہ لویم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. او کہ یریگے تاسو چ انصاف نشے کولے دے یتیمانو جنکو سرام نو نکاو کے دائے سرچ حلال وی استاس دپارا دا نورو زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے او سلور سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ وَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. کبیام یری گئی چ انصاف نشے کولے پگڑوں خزو کے
نو نکاو کے یوے سرام یا اکتفاو کے پاغوینزو چی مالکی استاسو خلا سنائم دا طریقہ دیر نزدی را دیتا چی تاسبان نکگے گئے ظلم طرف تام وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا اور کوئے زنانو تا مہرون دائی فخوشالیم کو خوشال شوائی استاسونا و مافعو کو دیو برخی دا مہرنام وقبل طبیعت نخرے حقی بخلیشی لرام مبارک و خحز میدن کے ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا مور کوئے قمخلق القدام مالون دائی چتا و سرائیم دا مالون گرزول اللہ استاوز دپارا سبب دجون خوراک ور کوئے دیلا پائے معلوم کے او جام مرتا وندائے اوائے غیت وینا نرمان وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ازمیخو کے پیتیمانو دا سودا کولو کلچ ورسیاغی وقت دا نکاتا نو کمالون کو تاسودائی نہ پویا نو ورکوئی تا معلون دائیم ولا تاکلوها اسرافا و بدارا من یکبرون مخرے معلون دائیم دا حدنا تیروتن کے او تلوار کو ان کے پدی وجہ شابلویشیم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف آسوک چدے بے حاجتام نزان دے بچکی دو مال یتیمنام اسوک چدے محتاج نو خوراک دکی دائنا دعرف مناسب فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا کلچی اور کوئے تاسوائی تدائی معلوم نو گواہان پیش کوئے پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب کون گے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا دا پارا دا ناری نو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار ددی او خپلوانو او دا پار دا زنانو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار او خپلوانو دائے مالونا چلگوی دائے نو کڑیروی دا برخیری مقرر شوی بشریت کے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کلچ حاضر شی د پار د طلب د تقسیم خپلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو خورکې دی لداینا د خوراک د بارام اوای دی تا وینا نرمان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او یردیو کی آئے کسان کپریگری دخپزان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے د ظلم د نور خلقنام نو اللہ ندیرو کی اوائدی وینام برابر د شریعت سرام ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا کسان چخری مالون د یتیمانو ظلم
یقیناً آشی آئی فقل و خیٹو کے اور لرام زرد آئی با اس وزی پورد جہنم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کلک حکم در کی تاس اللہ تعالی پوار د بچو استاسو کے د پارا د ناری نہ بچی پشانت د برخے ددو جن کورے پ میراث کے فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك کبھی دا اولاد جن کہ صرف دویا ددو نزیاتے دید پارا دو حصی دی دا مال چپریخی موربلار وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کیوین دای د پارا نیمه سر د مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ د پارا د مور پلار د مړی داریو د پارا د شپږم احسان دای مال نا چپریخی دے مڑی کدے مڑی د پارا اولاد ویم فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ کنی د پارا اولاد وارثانی د نمور پلار د نمور د پارا درې مې صدا او پلار د پارا باقی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کوي د پارا رونا نمور د پارا د دیش پگم سلام من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی شری پس جاری کولو د وصیت نری چې وصیت کی دا مړې پائے یا پس ادا کولو د قرض نری آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لاران ساسو زامن ساسو نہ پوئے گئے چکم یو ددی زیاد نزدیر تاستف نفدر کولو کے فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما دائے سے فرض کرشی دا اللہ دا طرفنا یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ استاذ دپارا خاندانو نیمہ دائے مال بئی چپریخی ساسو بیبیانو کنی دائی دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي دائی دپارا اولاد استاذ دپارا سلورم سردائے مالنا چپریخی بیبیانو خداؤں پست جاری کولو د وصیت نا چی وصیت کی دا زنان پائے او پستو ادا کولو دا قرض نریم وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اور دی بیبیانو دپارا سلورم سردائے مالنا چتا سپریخیم کنی استاذ دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي استاذ دپارا اولاد نو خذو دپارا تمہ سردائے مال نہ چتا سپریخیم پس جاری کولو د وصیت نہ چتا سو وصیت کوئے پائے او پس ادا کولو د قرض نہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او کوي مرشے او سڑے میراث تے اڑلی کی میراتی او منڈوتی یا او زنان دغسیم خواریو دپارا روری یا خوری اخیافیم چی صرف دمور نیم نو دا ہر یو دا پار دائش پگم ایسا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کوي دا غرون خویند زیاد دا یو یو نام نو دی ټول برابر شریک دی پدری میسر میراث کے
من بعد وصیۃ یوصى بها دین غیر مضار وصیۃ من اللہ دا ایسے پس جاری کول د وصیت نری چې وصیت کړي شي بای یوصیکم اللہ فی اولادکم پو حکم درکی تاسو اللہ پو بار د میراث د اولاد تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین د پارا د نارینه اولاد پشانت د برخې د دوجی نه کوی فین کن نساء فوق اثنتین نو کوي دا اولاد زنانا دوا او دو نزیات فلهن ثلث ما ترک نو دی د پارا باد دو حصی دائمال چپریخی امړي وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کوي دا جنې وارث ایوا ناغه د پاره نیمه د ټول مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او د پاره مور بلار د عمرې د هر یو د پاره جدا جدا شپږمه 70 دایمال نه چپریخیم ان کان له ولد کوي د دای مړي د پاره اولاد فإن لم يكن له ولد کني دای مړي د پاره اولاد خپل وارثه ابواه وارثانی د مور بلار د فلأمه الثلث د مور د پاره د درې مېسا فإن كان له إخوة ہاں کبھی دد پارا رونا فلأمه السدس د مور د پارا شپږم ایسرا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حسیب ورکې دي شي پس جاری کولو د وصیت نه چې وصیت کوي پای سره ده او پستا دا کولو د قرض نه آباؤکم ابناؤکم پلاران ساسو و زامن ساسو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا نپوئی گئے تاسو فا حقیقت کے چکم یوددی زیاد نزدی تاسو لاپا نفدر کولو کے فریضتا من اللہ دا حکم یا دا حصے مقرر کرشی دا اللہ دا طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ دے پویا حکمت والدے ولکم نصف ما ترک ازواجکم استاسو دا پارائے ناریناو نیما دائم اللہ چپریخی استاسو بی بیانو ان لم يكن لهن ولد کنی دائی دا پارائے سولاد فإن كان لهن ولد کبھی دائے خزو دا پارا اولاد فلکم الربع مما ترکنا نستاسو دا پارا سلورم حصر دائمان نشپریخی بی بیانو من بعد وصیت یوصین بها او دین دا ایسی باور کے دیشی پست جاری کولو دا وصیت نا چی وصیت کی دا زنانا پائے او یا پست دا کولو دا قرضنا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ او دا زنانو دا پارا بئی سلورم حصہ دا غمال نشتاسوی پریگ دے ان لم يكن لكم ولد کشرنی استاؤس دا پارا سولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ او کبھی استاسو دا پارا اولاد فَلَهُنَّ ثُمُنُ نو دخلو دا پارا بیاتم حصرا مما ترکتم دائمان نچپری دیتا سو من بعد وصیت توصون بها او دین دا حصیری پس جاری کولو دا وصیتنا شی وصیت کوئے تاسو پائے او پس دا کولو دا قرضنا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا
او کشریوی یو سڑے چی میراث سے نوڑلی کی منوت او میراتی او امرات یا یو خزد آسوی ولہو اخن اختن او دلیل پر آروری یا خوری اخیافی جسرب مور کے شریکوی فلکل واحد منہم السدس نو دا پارا دا ہر یو دا دی دوارو نبی شپگم ایسام فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ او کبھی دا غرون خویندے زیاد دیونا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو دیبا یو بل سرا برابر شریکی بدرے میں صدق کل مال کے من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی باور کے دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کے دیشی پائے او پستا دا کولو دا قرضنا غیر مضار وصیت بکی بدا سے حال چی نقصان بنور کی ورسوتا وصیتا من اللہ دا ٹول پو حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ تعالی علم لرن کے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام ٹول پلی تڑلی شویری دا اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولہ نچاچ تابداری اکڑا دا اللہ و دا رسول دا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار نو داخل بکی آغل را جنتن تاش بیگی لاند دائے ولیم خالدین فی آمیش بیدی پائے جنتن کی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدا ومن یعص اللہ ورسولا او چاچ نافرمانی اکڑد اللہ و رسول دا ویتعد حدودا اور تیر شو دا اللہ دا پولو تڑل شونا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل بکی اللہ در ورتا ہمیشہ بھی پائے کے وَلَهُ عذاب مہین اور دا پار دے عذاب رسوا کن کے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم او حاشرات دلو کی بدکارے تا استاسو زنانو نویم فاستشہدوا علیہن اربعتا منکم نو گواہان طلب کے دائی پا بدکارے سلور نارینا استاسونا فإن شہدوا کشای شہدی ورکردائی پا بدکارے دی سلور تنوم فامسکوہن فی البیوت نی ساری کے دی زنانوں لرا پکوٹو کی حتی یتوفاہن الموت تردی پوری چی واخلی دی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بجوڑ کی اللہ تعالی دی دپارا بللار واللذان یاتیانہا منکم آغد وطنا شرات لکی بدکار تستا سنا فازوہما نبدردو اے آغیتا فإن تابا کائی توبہ استلا واسلحا اخبل عمل ٹکم فارضو انہما نبیا مخوڑ اے داغید بدویلنا ان اللہ کان تواب الرحیما یقیناً اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ولد توبہ اذا اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالہ دائے کسام دا پارے شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی بنزدی زمانہ کے فاولائک یتوب اللہ علیہم ندا کسان اللہ تعالی قبولیت دا توبہ کی دائی
وکان اللہ علیما حکیما ود اللہ پویا حکمت والدے وليست التوبة للذين يعملون السيئات اور نشتا قبل دل توبے دائے کسانو شکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے پورے شرانی زیشی اور دری تمر قال انی تبت الآن وائی یقیناً زتوبکہم وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبی دائے کسانو چمڑشی بدا سیال کی چکافرین اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ندی حلال تاسو لرا شوارسان شہد زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغیم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دید پارائش او سے تاسو دین باز اغمال چی تاسو دیل ورکڑیم الا یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر کرات لکیدا زنانا پبدکار اخکاران وعاشروهن بالمعروف او جن کو دخپلو بیان سرا پخ طریقہ فإن کرہتموهن نکتا صوبت گنے داغینا یو خصلت فعسا ان تکرہو شیئان صبر کوئے ذکر کیدیشی شبت بگنے تاسو یو خصلت ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وہ پیدا بکی اللہ تعالی پتہ نکاح کی فید ڈیرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اکا غواڑے تاسو بدلول دیو بی بی بزید بلام وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ورکڑی تاسو دغیو بی بی تا غٹ خزانہ پا مہر کی فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا نماخلے دائن اسید واپس اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا آیا اخلے تاسو آغیل را بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کارک ان کی وکیف تاخذونہ اور سرنگی تاسو اخلے دائن مہر وقد افضا بعضکم الى بعض اور حال دائے او زیکی دل کڑی باعث تاسو دباز سرام وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَغَسْتِ دِ زَنَانَ اسْتَاسُنَ اللَّوَزْ مضبوط وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ونکاح مکوئے دائے سراش نکاح سرکڑی استاسو بلارانو د زنانونا الا ما قد سلب ما سوا دائنا چی مخ کی تیرشیم انہو کان فاحشتا ومقتا یقیناً دارے بدکاری پا عقل کے ہم و سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا و بدل عرمدا حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشوری پتاسو نکاح دمیندستاسو وبناتکم ولونستاسو واخواتکم وخویندستاسو وعماتکم وطروران استاسو خالاتکم وماسیران استاسو وبنات الاخ اور ویری استاسو وبنات الاخت وخورز استاسو وامہاتکم اللاتی یرضعنکم ومین دستاسو حغائش تاسو لے پیدر کریم واخواتکم من الرضعام وخوین دستاسو دوجید پیر ودلنام وامہات نسائکم ومین دی دخذ استاسو خواخگانی وربائبکم وپرکٹ استاسو
اللاتی فی حجورکم آچستاسو پغیبو کی من نسائکم ستاسو دبی بیانو نیم اللاتی دخلتم بہن غبی بیانی چوزے کی دل کڑی تاسو ای سرام فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نُقَطَ سَعِيدَ نِزِيكَتْ نِكْرِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُقُنَا نِشْتَا پَنِكَ عَدَلُونَ دَائِكِ پَسْتَ طَلَاقْ دَائِنَا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ او خزید زامن استاسوم الَّذِينَ مِن نَسْلَابِكُمْ داس زامن چھ پیدا دی استاسو دشاگانونا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ او حرام دے جمع کول پمیند دو خویندو کی إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر عاشقم مخی تیرشی ان اللہ کان غفورا رحیما یقیناً اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے